السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشاون نيجا ومخير هاتن برنامج روجوا جواكي في حفتة ميوان مي قيمة سيداين مي هيجا هنا مستر مسألة عائلة خبر بدن ام پیشی میوانین خواد خوازن تقدیمی تماشاوانین خواه بکن سیدا ملا حسن براخ ملای جامعه انصار سیدا مخیراتن سرچاوراتن اهلا وسهلا و سیدا ملا فاتح یوقوش ملای تقاوت امکلی مخیراتن سرچاوراتن سیدا تماشاوانین هیجا مسئله مالبات یانجی عائله ام و هفته خوازن خبر بدن ده عائله دا دمی پاشی دا هفبردان دف هفبردان به ترکی boşanma dibêjin her diçe ku zêde dibe û nexweşî û huzursuziyên di nav aîlê da her diçe ku zêde dibe ev mesele ehemmiyet û giringiya wê ji bo me carek din dide nîşandan kad aîlê da ji bo di İslamê da nêrîna İslamê li aîlê li hevberdanê çi ye و حق پیرک و ظلام پیرک و میر لسر هفدو چه هیه جبو آراستی دوام کرنا آیله جبو صلاحیت آیله لازمه چه بینه کرن بلکه داویه ده هنک لسر حق و معفین پیرک و ظلام لسر یانج دیو باف لسر زاروکا ای زاروکا لسر دیو باف لورا قسمه کی جوه مسئله افجی دست پید که یعنی حق دیو بابا جبر کناین زانین یعنی حق زارو کاش بکناین زانین عائله به آواکی نخوش تی زانین یعنی ایرو عائله کو اروپا کتیه روشک حالک وها ترکیه جهیدی هدی ملت ما جهیدی هدی بربوی آواید چه قیمتک ج عائله را نامینه ایدی سروان مثلا ام دخوازن به سیدان را خبر بدن به آیت به حدیث و به بلکی تاریخ اسلامی سروان مسئله متخوازن سیدان خوره خبر بدن سیدا ملا حسن براخ ام ودس پی بکن جمله راسته ام اهمیت عائله قسمه کی تخوازن خبر بدن اسلامی دا قیمتک چوا دای عائله خدا تعالی و دین ما و به حدیث بلکی امدکارن ده حیاتا پیغمبر دا جبو جواکی عائله جبو جواکا اسلامی عائله توپما اسلامی عائله دیچ معنی كلام كن سيدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين عائلة دي إسلام دا البته مرل تاريخ بشر قبل دمام ذاتك معلومة قسمك قرآن قصنا يعني مرل كارا بيجي تاريخه تاريخ جي أن عبرة مظن البته كي تاريخ ده هنا خدا دبي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ده قصي بيخنبر ده حياته وان ده جوارا عبرتني بر مظن هنا جبو إنساني عقل من ده كدش مشت بن تفكرتك تاريخ إنسانيته ده بشريته ده دائما عائلة البته كي كافري هيمي بناية عولبية جبو جواكرة جبو توبلميرا تشتيكو توبلميتينا ميداني البته كي دسبيكاوي دندكاوي عائلية عائلة متشكلة شيء دسبيكي دا عائلة متشكلة جميرو جنة بلا خرج تولد كرنو زيادة كرنا نسلا ويدي بيرو جنيتيه كو إجابون دا زاروك شدبن كو زاروك شبون جيشتن كعائلة كمالا خو إجابون خدي عائلة يجدي بابي وان شدبن بويا وي تسلسلانه او عائله دوام دكه يجا محافظه كرنا عائله دائما خدا تعالى تو عصرك داجي كو انسان چكريه تو عصرك داجي تو بي توپلم انسان به پیغمبر نشتي الا پیغمبر جمارا شياندي او توپلم حتى كل بي مساج الهي يا كوجوي پیغمبري راهتيه مشيايه البته او توپلم سعادت خود دنیای دا جدیدیه لجم خودی جی ریسپی بیه البته کی بروسپی تیچ و حضور خداشی او توپلم و آیلاکو توپلم اکو جواکاکو یعنی گواد دمال پشمپای مساج الهی قطیه البته کی آیلاکو هندا کریه کو آیله هندا کریه او توپلم جی هندا بیه او توپلم هندا کرناوی وی بسر خدایی ایجا خو معروض اشتیاج بو قداندنیره مثلا از تاریخ دا کارم ویا بجم
ام دبین یا حیات پیغمبران مثلا در حق اهتمام عائله دا عائله گواد دما کج ریچکا خدا دور که البته کی کو اگر گوج و قوته کی کو خدا سرگی عرضه حشم و غیرت دین خدا بکشینه لقارشی لغا و خرابی کو عائله خراب دکه گوج و قوته کی نبات جواکی دا تنبه اوه چاقی خدا تعالی توفانه که سر طرف قوتینه سری و ایجابنده توپلما کو فتنه و فساد تینه سر عائله و نسل خراد که حیات قوم لوط حضرت لوط اویت قرآن دا کو درباست به ان عبرت مازنه اوه توپلما تعبیر عربی جرابزن شذوذ جنسی شذوذ جنسي يعني الشذوذ الجنسي الشذوذ الجنسي يعني حيا ما داس نادك وحتى بلا فيجا عم ببيجن يعني كو قوم لوط عم ببيجن هركز فهمتك في توبلم تشتكو خدا تعالى ريك مشروع جبوت تناسل نشان ده دربا يوداشو بله اف پیغمبر چقابون رام جدله جيكر ليسم فايدة ندا گوجو قوتکی عددکی گوجکی بی پیغمبری الگور اسباب مقاومت واجی تنب مقاومت وی بکه تنبون حالی لن خدا تعالی جل وحی شنگو خو آلی خو و اب باورمند بخورا بگره از بی قومی تفهمی چه بکم غرق بکم ایرو غرق کرنا وی آیلی ابیا چکر ابیا چمکی تشتی کو مخالف فطرت بشریت و انسانیت بونکر و عائله خراب کرد چونکه گاوا شذوذ جنسی چه ببه دربای هم جنس خدا دربای ایجابنده رقیب خدا مثلا جنس خراب جنس را به اوه چاقی چواکر اویا قداندنا عائله بود قداندنا عائله بود جبر به مناسبت خدا تعالی وان چکر به بارانه کی به طوفانه کی وان ایجابنده وان جی وان دا قداند تب همی براخره کو قداندنه کی ایجابنده مثلا بیجم دبی کی بیگم جرات بیجن ölü deniz وی جیهان ایجابنده کو ایجاب دور دا تفهمی غرق بونه فتصی ندوی جی دا بگن نه نباتات نه شیناییت ان ایجابنده در سر ری عرضه ان جیه کو راقم olarak düşük جی اوه جبر کو düşük اکسیژن ابوجی که انسان کو چنوری حالا روحی انسان وی sıkılmıştır مدار العبرته بیا بگل اردنت که بل toprağı اردنت که و یه مناسبت مثلا اوی که قرآنی گفت خون قصه پیغمبرات خوینن چقا مرمزد که هر پیغمبره که گفت وی قومی راتی اوی قومی که گفت کج رشکا پیغمبرات درکتنه معروض مانه جه انواع بلا و اجامنده طوفان را بله توپلما ویگا جی اوی توپلما ویگا دا توپلما کج اخلاق دین دورت که بنی ناوی حریت دا بنی ناوی سربستکت دا بنی ناوی یکیتی دا که مروجن یک بندیه اوانا منطق ایجابنده انسان بی باور انسان بی باور البته که اویا ندوره که گجو مقاومت که مسلمان اجل قارشلغا ویتشتیتنه ایرو گجو قوات مقاوم مثلا هر türlü امکان دسته وانده اهلی بی باوری دانه ایجابندان مسلمانی که دین خوشی ناس ناکن اوانا جید کم بینه تأثیر آوان چونکه د منطق دنیای دا ایرو دنیا نظام دنیای که ویگا دنیای حاکمه ذهنیت آوان دا اباحیت هیه sınırsız kutup tabirat Türkiye'de bejin sınırsız özgürlük. Ev sınır zamanı metşebu. Haberdin Seydam. Gotuna hukukadinin. Ya ev tiştiku ev de bejin sınırsız özgürlük hayataki hayvaniye. Aynen farkı ve kavmi Lut'ne. Varucal mesela Allahu alem İçleri Bakanı bun. Lugu Amerika bu jivan LGBT ku evi kavmi Lut'ine. 20 milyon dolar Allahu alem rakam yanlış nebe rakam ekibi bir evay jumara gırtiye yardım kırıyor. Bele. Seydam خودش ورازی به میه خبر بدن سر مسئله روشا و دروما عائله نهاد توpluma مدا جواکا مدا سیدام قسمه کی بحث کر سیدام الفاتح سروی ونه چ بیجن ایرو د جواکا مدا عائله بن کیجا تهدیدیه بن کیجا تعلقی دانه Bismillahirrahmanirrahim. Selam خدا اول سر جواد کارمه و تماشای مهجار ان شاء الله. سلام. سیدا خوش گفت. از اینکه سر گفتنا سیدا دوام بکنم. کرم کن. که
yani aile kam dibin, zavacem dibin ki دحبات çekim yekmir yekijin ka evvel ku dest pekiriye evvel zavacı lükürbiye mar evvel ku atebrin en bu dest pekin var genelde ekuçune zavacı vahad bin işte iyi günde kötü günde işte ölünceye kadar yani ruh baş ruh harap hatta mirni Müslüman sana bir çünkü mirin mecalına katine hem dün cennet deji hum ve ezvacun fi zilal cennet deji zavacın yani ahiret boyutu icmara önemli. Böyle. Çıkas dünyada iro muteber seydin hane. Kem dönü hak İslam veya Hristiyan veya Yahudi avana nüfus evan dünyaya galabeta pırdest evan dane evan tamamı dindar evan dinava van daji alim evan o kan bejin Müslüman alime Müslümana Yahudiyan bejin haham evan Hristiyan papaz evan ev tamam muhad bejin dibin ki bavi Adem o diya havalı cennete Rab hevra zevcine. Eğer dive de Amerika gelo şahit kakiye Mekke ditiye em dibin ki sıdı bisu 4000 peygambere goti em dibin ki damma iroda eko en lava alemi da pır bavermendin Hristiyan ve hame khotinin ku Hristiyan papazı khotinin ku Müslüman melle khotinin em dibin bavi Adem diya hava le cennette dest bi hayata xo dest bi cihana xo kirdi. Demek ki aile, çekirdek aile, ilk aile urati dest bekir. Levra kurmancı me gotne çi gotne kumala merva hoş ve kujna merva dile merva be davet mala merva day. Çünkü Hazreti Adem ve Hazreti Hava devede reda dile hevun. Böyle. Cennet meşandın. İdem sebebi ona bece kuhatı dünya ci imtihanı bu. Dünya ci imtihanı bu. Xuda Teala bilgisayar xarabu. Suriye idat bece me cins çatmış ki ne kun fayda cevbin. Bu zavacı ayette hikmeti bağı bece. Meyrujun ihtiyacı olan behveye. Diroj Rabi çıkka validata tehebe, çıkka sermiyanet tehebe. تو حياتك إذا عقل خدا تصور بكي تبي أذا شو حياتك يشكم تبي ساجتا كوشكا بكي جميع بكي وسائر تبي خوازاجن كخواشي تذهبيا شقة هبونا الدنيا إذا عقل خدا تبجي بكي إذا عقل إنسان دا جوا كبيرك تنة بجميرة أو جا نقصاني كي تشدبه هبونا الدنيا تمام لالكي جناك بدله مرابا عليكي تو عين تشيجم جناب برسي أو جا عين تشتصورتك لورا دروكا دنيا دا حتى إيروش پر نادر جن سری خو حياته خو جانا خو دوام کنه میراج بو یاوی demek ki میرو جن هفدو تمامdır. احتیاجا وان به هی هف تمامdır ki. Em cevabı beçi em de ben zavaç. Şimdi seri zavaca gidici tabircim nikah. Kur'an diyor ki merser خدا سوز دم وان امانت قبول کر حرام کیش ما شخرا حلال قبول کر قال هر تقاد في دم مدى رسمي نکاح تکرنجی وراثت حقوقیه حلال و حرام قورمی ancak ve ancak mahsus bu Xudaya. Demek ki şer'iye. Şer'iye. Çünkü takibida çen habnebisan diye, bağ nebisan diye hem işin hukuki boyutu hem işin dini boyutu. Çünkü veraset hukuki ayrıya. Tebkera zevci, sebiyete çavabın gelecek ama çava bir dini, bir resmi nikah nabe. Tekir bozu dekeve. Ama asıl nikah, inkah ve tezviş de gotne ceraza ev tişte ku haram eştara halaldı be. Sen nabe kadar söz digri. Demek ki temeli ve malege çava rabetin لسر حلالي ورابطن أقول زواج قامه هم سر يقون بماشي دبيرة هم بهم دم بدم بيرك جاذبة yani cimmercin genelde birek daha latifin. Böyle. Daha per caziben, daha per ilgiya insandır şine. Eğer dema ku amre vanjı pazda hatta ni 25. Hakikaten sere per insan khapine. Eğer ku insan dve deme da birek dve hazırlam dve ku iffet ne keve devri, ku namus ne keve devri, ku iman ne keve devri, heca kayde ku seyda got
maalesef ber bi qawmê Lûtçî diçe, ber bi xerabiyê diçe, ber bi helaketê diçe. Lewra qîz dibe, emirî wî ji 15 heta 25 nîne ku tu işte dema me derkeve televizyona kavê qîzka xweşike güzellik yarışması falan filan tê son bixwî ku ji qesab ra goşt distîne. Me ew 5 salê şuna jî ew mezine ji te ra xweşike kahre ji mêrê wê jî pirse hê devam dike. Demek ki aile İffet mesela iffet. Demek ki aile çi lazım e? Jibuna jiyana aile iffet pır önemli. İffet eda en mühim eve avul pide ku muhafaza bke. Legelo mer qat ama bula mer serbest mi? Halbuki de hakkı iffet eda ku mer de nere Xuda de ek avul de nere günahkar be. Pide gaya ku tazi ki mera ku avul bi tolazil ve jenet avul ev be günahkar be. Yani iffet hem ju pireki jey. Hem ju merej hem ju pireki gaya ku muhafaza bke. Demek ki aile çekirdek avı da cennete de avabiye. Bu vasıta peygambere avabiye. Yani başka nebi. Ve nesla insan bu avahat yazane bun. İro de neva hayvan alemiye dahi dahi pır mühime. Leylek jinavi belliye sebiyi belline. Velev ku em bejne ku de neva helina vida hekka garib heve dizane ku vya ku neji bezdane ku nejiye. Pırı ekam gundi zanın bahçe mervada gat tutuk heve illet dikiye ke. Ev mazıntayı bahçet ke. Nahil edin bizim dakale bire gayb ke. Ecdide nişandan fıtret eti yani. Ecdide dua evem seyekoniye. Ecdide dua jibuna pişti iffete fıtrata insanda kamiru kajın kiş kere mazıntayı yebke ki kere tahakküm yebke ve ki garbe ke muhafaza bke. Demek ki evci önemli. De peyra yani medhaki medav eğer kud devlete kida د باش گنده کی دا د قوم کی دا د مال کی دا کو حضور دوی مال دا تنه به دوی محله داشتنه اگر کو د aile da huzur tüne be eğer ku tuvi aile hani ku mukaddes nebe ku tuvi aile ne karbi be meşini tüne kari zavaja ve bir devam kiren ve ben ki xinde kama be peleşe o tuji kıymet ne diye tüne kari bir velati be meşini kayde şeyda got pır kavmi kuatna xara kirni avul de maidat xara kin hed devlet xarabiye avakına veji avul mal avabiye heca devlet avabiye levla aile avkatshtaki mansene Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye bizevcin. İmam Malik'i de farzul kifaye farze. İmam Şafii de sünnetül müekkedeye. Ben. Tecbüle erva kıyamette ümmete ahu iftihar bakın. Her ne kadar ümmet inkâna alima işte efendim kahve parbe günahkar ve falan sakil bir gaybe zane. Hay Peygamber gotiye bizevce. Gel zavacım teşvik bakın. Ben. Demek ki aile yani çıka mühime, iffet çıka mühime, ayda kışamazam çıka mühime, de peyra duve aile da lazım ki bu vere devam kırın, zavacu nikahcı avkas önemli. Beli. Ve ev nikahcı İslami ve gayet şer'i beli. Seyda Mele Hasan, Seyda Mele Fatih hatta dereki hani mesele hat nekhoşi dinav aile da en halala ku kadar je حزناکه هفبردانه جنو ظلامه ایروجی امدن هرن او علالادتیا هفبردانه ایدید نام ملته ده رونشتیه yani hevberdan edi alelade biye u rahat biye ne khasım de hnek politikayı siyasici em prezide ne zamanı siyaset eli emiwanji ki ayıbdar bikin hingi emiwanji benerxinin politikayı ku anaten ajotunji hevberdani rahattır dike hevberdani de hakkı pireke be pirek avı ku beyan ki beje ve esas te kabul kirin emen ki di bahsa vebkin nerina İslamiyel hevberdana jnu mer çawane u jbu devam kirna aile lazım çben kirin kerem yani aile ku yani merucne ki jevra garip و بعقد نكاح دين إجابنا دبن سرداش هاب دبن لباس هاب هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
يعني اوان بيركا جوارا لباس وموجي جوانا لباسن يعني وعيب وقصوري وهرتشتي وهنا همي بيركا وساترتك وانشطاوتك موجي عيب وقصوري بساترتك ونهف تمامتك ها وجعل بينكم مودة والرحمة بزواج إيجاب دا خدا تعالى بجيك وخدا تقرننا وودا حسكرنا كي رحمة وشفقة لهاف فهمت كي؟ أبيت بعقدة معنوية عقدة معنوية كو خدا تعالى دو إنسان غريب تينا إيجاب دا بهذا قريد دا أوان ميرو جنا هناك سر خو هناك تشتي خويكو بالشرع نجيب هر هوايجي نكار جوي دي بابي خويكو بارشكي جوان بوارا بايلاش مش بكن أو بهذا بايلاش مش بكن بنرى أو قسم معنوي يعني بركاتك بي معنوياتك بي جديتك بي هي إيجاري هلا ببيع بشتي بيع عقده هلبة إنسان يعني قابكو تربية دين وأخلاق الدين برهبة وقابكو إنسان ده أو عقلي ويل بيشيا دويجي وحسياتي ويبه نكبه بني تأثير إيجاب ده وان لايق وان ساكولارا البته كي أو إنسان بيجي كي يعني مي بيرك بيجي الدم جنبري خو آلا خو مالباتا كجوي هاتمه بيجي هناك تفجر من حساب الديوباب من الإباب الديوباب مجي حساب من ذاتن أما من ريا أورتيد ديتن ما فيش إشي دمشاندن ها من في إشي دمشاندن أبي هاجي ميريك يدبكو ميزاجي منوي أخلاقي منوي هناك تفجري وي بحساب منه هنا هناك تفجري وي بحساب منه هنا أزجرك لازم تشوفكم أورتاخ يولي ببينم إيجاري فيها داج بركو وجاب دا سنرصد أزجر لغة كي شيء ببيه كو أو أزجر لغة مقوية حريتك حيوانية حرية بالنار إذ أنها تختص بالكفار أبي شاغي هناك شعرا قوتنا حريتك أو دبيجن يعني سنرصد حريات بيلك بسريخو بيلك قطعيا مسؤوليتك كو أز إيجاب دا بيلك مالك ما أز منسوب عايدة يكيما أز عائلك تشكيل دكم أز ناموس وعفتا إيجاب دا مالباتك ما أبي تشتي فيصور من الغيقافة حسنك أبي شاغي وي عائلة نايتمشاندني ها كنت بيجي دقل كويد نظري بيرا هبجي نوادو عائلادا ميروج نادا وان مشكلات شنابن شيدبن برسكريت شيدبن برسكريت قبل دما كو شي ببجي إن كان مثلا خدا تعالى القرآن الكريم ده وإن خفتم شقاق بينهما فابحثوا حكما من آله وحكما من آلها فهمت كي؟ قبل ده موخ مذاكر كو نبا واندا حضور ستيت شدبا تي درجة كي إيجاب واندا طام معنا سلا جاشم سيزلق شدبا فردك إيجاب داج آيلاب كشكي فردك آيلاب مير هرن أورتي نصيحة الوان بكن أو بكن خبر بدن قرار بدن إيجاب دا ديسن صلح الوان لها بدن كرني وإيجاب دا جو أورتاي ولا ببينن أورتاي ولا ببينن إيجابا كوفيت شديدتن أن صون شارك وان آيلاب مذاكرين كي وانا بتر يعني ميزاج وان هذا ناقرة إلا هي صورنا طرفك يا هنا كازيدا هنا كم أورتاي ولا نابن جافت كيفن evet şağı di talak berdan hev berdan di İslam'da son çareye. Son çareye. Son çareye. Beli. İslam'da hev berdan son çareye. Hatta bile lafzı ki sadar bazı hadis ve sened itibariyle min nedetiye eviyad bi abgadul halali ila Allah at-talaq. أنت تشتكي الجم خدي حلال به وخدي بي نرازي به مبغوض به خوش نبينه البته الطلاق سند اعتباري لا من ظنن فقط وكي كود اسلام دا صون چاره به او باغ معنويه عقد نکاح کو عائله کی پیاتی گریدانی تو وری جبو مشکلو پر کرege کی پچوچ تو ایجابندا برdi ها نابه ایجاری گاوا انسان اف دين فترته دو انسان بهفره هفالتي بكن ريكي داهرن يعني اف دين فترته البته كي جوان هردوان يقرت بباشي ري بريكي يكي ها بمزنوي اجا او مزناطيه وي انساني قاوا دماكو نابجه ام هر يكي واجابندا سريخ مص tamamıyla iş umuri dünyada çıka kurumu devlet hana tümezet ki müdürü هي müdür yardımcısı هي nizam askeriye çavuşu هي komutanı هي demek eviyat tişteki parça ki hayatı he olmazsa olmaz bu Türkiye verjin peki van insana ku ömür boyu havale hevi hayatına illahi kutu herdu beji behevra aynen xudiye hane tabi şarta ya kabara ya keneke it muti'ne beji kere cevap ودا قلت يا الرجال قوامون على النساء ها
خدا تعالى ميرا بحسب جوجي وان فيزيكا وان عقل وان تفكير وان قوتها وان ها زانينا وان أكثرية اعتباري لا أنا جردت بك وأنك بيرك جهنك مرضى عقلي تريبا أما الحكم للأغلب أغلبية اعتبار لا تتفي الدنيا إذا تارتش ماسس مير إلا هي بهنا جوجي قوي فيزيكي وأبي إيجاب ضاء مثلا بجم عقله دشنجي خو سمريك وبردانا البته كي براني چنه مير جبر بيا ويقابا مالباجي آيليجي بابرا بي قرمش کرنه خود تعالى رئيس مالي كريا بيره مير كريا مير جبركو كريا مير ايرو سكولاريزم لا يقلق جبركو الدنيا پر بچوك بيه مسلمان جي اخلاقي اهلي غربي اتكلا مش بونه ها جي قرتنا تأثير جي قرتنا لو مدبه سببي كو هر بردام پر زيادة چه بيه او آيلا كو إيجابن دا عقدا نكاحي عقدا كي مباركة معنوية مظنة بسطلش مش بيه او يبال سيستمات كن مثلا فيقا زمان ما كو هبا مثلا لسر اسطنبول سوزش مسيح ما خبر بدن بنا خودي او يجبو چه باید درخست اسطنبول سوزش مسيح قادنن إيجابن دا بياني أساستر اي قادن فرات که جبو یک گوتناوی او میری وی آیله افرادی وی تقریب 6 ماه وی جمالا وی دورتخی پکی و ویا کر جبو چه جبو قادنا قارشی شدت ایرو استاتیستیکی وان ویا داهی دن نشاندانه جو وقت او یاسا درکتیا و وردا شدت daha پرزیدتر شبیه daha پرزیدتر شبیه او میری کو ویگاش خورد بیجه ولو حقصص بیجه مادم کی از بیگا تشتکی بسيطه الشش ماه مالی دور کتم حياتهم قضيه اسكت ما كشا يتبت جنات درباستك عقلي بالدولة دشي دبا ها عندنا بطوبل ما خدنا كاره دركه ودربه يعني ابيانكم مشروعيتك جرا شيء تكون بجنايات حاشا ام يانس فهمنكن ام دبيجل سر تدبير اوان شقا تدبير كي يانلشه daha beter dibin sebebi van yasaya xud dibin sebebi ku daha beter hanek mala ve hanek aile daha xıratkin hanek aile xıratkin sistem gaba bixwaze ebbeje icabında van durmada sistem kare şu tarafı kurumeki kuvvet diyanete ve hanek insana ve hanek icabında heyeta tespit bike çıka aile ku nabamında sorun şey bun haber ya ku her mahkeme her nabamında haber bitir ha eviyat sistemi ya karep ki toplum yap ki ev toplum jber ku ahlakı döndürt ki ve sistem jil gor sistema İslami ne iyal gor منطقه Avrupa'ya منطقه Avrupa'da aile ne mayek صديق هشتي أوروبية تكسكي حتى داوي إجابة عمري بابر درباستاك. نعم. بابر درباستاك. استاتيستيكي وانا يعني أم إجابة كبيبن ببنام كرتاسي بيجن كافيتي. حتى بلا مثلا يكي مالا خالاني من يعني 20 سال زده ترى شوالوي بيشي شو بيكرا مثلا بيجن شخورا زوجي لوي جنجة كديت أو لوي إقامة وانها لوي زوجي. چند ساله که بابر من صبی که وانجی چه بود دفعه هف بردم. Evega pirakaş kaçıyor ki diye zavcıya. Evci cüve çüvet icabında ülke ki Avrupa'yı değil, lüve zavcıya. Tقول لا يمن تقول دو صلاجار كي أم هفت بين. فهمت كي؟ لايك بيجي هي وجبت يا أخرى يعني ما قلت ما وصلت. والله تقول يعني تشتكي بسيطة يعني جبوا صورنا كيف تشوفك مرة تقول هبرت. يعني بيجي نكسلوي ها بيا عادتك السرطان يعني ترسا ماجي أراستي أبي يعني بله كو ملت شيء دي بيحكي قانق سماد بيجن يعني قبول دك في تشتي في على العادتي قبول بك ما يعني ساعات خوش بي كو ملت شيء قبول بك هالوكا مازن أول حتى أنها ملت برزيدا قبول نذكر مثلا تبيرا من چند سال بري يعني اقتدارك فيغانها سر في مسألة جريك تسكني حتى ev mesele beriya ku her mahkeme mesela hev berdana jinu mere hene kesa jbo ku bivin tedi aracı kumerdve beriya mahkeme de nav hev duda wan hev binin mekanizma ka u hal seri khabitin vega zide ve mekanizma heye yani pirek he belki naşe mahkeme evdvin vere mahkeme pirek telefon kipke tamam dışın ser nave dışın ica mahkeme vetkin avukat desteği dedin سيدا قسمه كي بعسكر سيرفي ونجي دوام كما زي تا قونيا اولين كي جواجي كرتاي ما بيدا هرن كلام كسيدا لورا تشت كسريوي انا جملاجي ما كم دغما اول يالنش باغلامش كن يدي بك نك راس نوبه سير اول برميمه لورا دايله داي سير اول برميمه ازبيا ان اشتان ادبيجم حقيقه دم ما
demki zor e. Zamanı ki pırgadar e. Divê dema hanê da zamanê berê basit bû. Yani em gunda dima ne televizyon hebû, ne bilgisayar hebû, ne internet hebû. Zaten xanî yek bû, bavê me edeba wî, diya me heya wî hebû zaten. Me bike nekira jî tişkî me kariba ne mêr karbû tolaziyê bikeriya dûr cemaatê, ne pîrê karbû li derva ji xwe hebka dibidîta. Hev razî bûn. Ama îro ne were. İro eger divê dema me da ez vê îştenik ez bêjim, ew pîreka ku زواجا خود دوام دکه عفتا خود محافظه دکه و اومیری خود محافظه دکه زواجا خود دوام دکه از غبطه لیتینم هده ماشاءالله چقا ایمانا کامازن ایمانا بیایی çünkü dve خرابیه دا او devam کرناوی دا بله çünkü ما اول گویا ایروز tehlike پرمازن بیه چاکی ام قیمت زواج نزانن چیه yani زواج sadece tatmin کرنا cinsiye ilişkiye acaba evci bir ihtiyaç ki aslında evci lazım. Veya efendim şuna mağarada pirek böyle haber ma çıra hazır ki eve. Asıl kumerif tam düşünmüş ve hulkiyet da insan ne bu dünyaya. Mırıntı ne? Em tevrivine yolcu ne? Em alem kağıtlam dışına alem ki. Em dilverna sakin ve öyle em şuna göre vera avakin. Em çünkü ki var ki avlim goya var me kader bu var me cennete. Em riviye ve derine. Ha. em hesabı ve deri bikin. Kur'an bi hum ve azvacuhum. Hunu cunu huve evla cenneti. Em işin maneviyat boyutu, işin iman boyutu, işin ahiret boyutu gav em hesab bikin. Çava kudilmeşe da sabır lazım. Çava cadı rojiye da bir çibun lazım. Çava da hac zekatı da cana dain lazım. Zavacı da jibuna devam kırna zavaca xo aile xo cana usa fedakarlık lazım eğer merve bike. İcab bike ve mer bike, icab bike ve jin bike. Bene. Mazdeme bere gotne çi gotne ku mer kani ve jin liçe. Ku jin liç bese ku mer bu kaniye iş memeşe. Ku govya namus amene. Kafa namus amene ayrı kelime ki ya seyde heca goya پر basit bir şey. Hece az tıf emiro Avrupa dinlerin, emciyan Avrupa dinlerin beri ve araştırma kimi kir. Le para ülke Avrupa ana jibu bizavcın teşvik dike, para de. Şu derva Avusturya derva de wenin az maaş bidno var qizemera bizavcın. De mecnune özgür kimi an beri derva da emni kan tekne hundur. Nesil şu. Az örnek gibi mesela Avrupa'da ka gayri meşru çıkarsa. 2000 yazık ya ne Devede Avrupa İstatistik Kurumu verilerini bana verileri bak. Evkamden Avrupa hizmeti Avrupa çıkı proje. Fransa gayri meşru sebiyevanı gayri meşru %59.7. Yani dervayı zavacı. Tabii bir zavac. Ma Fransa avcı zavac bağış meşru. Bulgaristan, Slovenya %8.6. Estonya, İsveç, Danimarka, Portekiz, Hollanda Tavana hep %50 kemtirninin. %50 kemtirninin. Kaçki pırvaşır ya. Kamci o hayatı duhazı bir navahu. Heza Seyda Abbas İstanbul Sözleşmesi kir. Daha beteri ez bejim. Gence mera, qize mera, aile mera, dibin aileyle tilkibnerin. Evjvara modele qaydi bimeşin. Ve çekiriye, tiyare çekiriye. Jmara fabrika çekiriye. Jmara juvate mera hizmet kiriye. İşsize mera iş dit ya na. Affedersin, la hayafidin edepsiz kiriye. O şu mesleği kudu meşine. Belki mezun be. Ama olabilir. Eko vi kanuni, eko degerde devi, bela qizam qaydevi bike. Ama laş qizam ne ke model? Bela qizam lu ne nere? Bela qizam la Hazreti Ayşe nere? Bela qizam İslam ibn nere? Bela edeb nere? Bela haya nere? Bela bejam yekstan az cinawi taneme. Az örnek gibi bejim tahqiq zavacı da du Amerika'ya bu jinik yani. Jinavi genç bu. İcar jinik mere qaynla bu. İca katen beni mer jinik gobek ya bra mere teteberde. Debe vi çeker jinik mek dendernak. Sanı bu mer jinavi halaq yani evet reki nişandı. Goroje ki tasawiya kupe av dohar. Debe ani ve taseşkenan. Jinavin de mer nuş kiriya. Fatri gomero goha go aqam zara tekir وتروك نتو عاجز ونتو جرياي أبي تاسهاني شمات جرياي جو حرمي جو جاك الدواء منه وبي تاسهيني هبوبون شر ما وان جاب شكيابو
گو او چو که حتی دوی من و حتی تاس کاده هینی اوین گو چقا زمانه ره işte او şem jmera lazım او حیا لازمه تگو یعنی جبونا کو عائله خرانه به لازمه کو ام اولی تی انا قرآن نبی زینای نکن دبی نیز زینای نبی نو سنه نیز نبن اوی ریا کو دچه زینای جا که وان ریا تمامی دیگره کو جبو انسان کار به هر وی زینای شو بکه اگه ما وی ریل زینای گرت کو مجمر یعنی کو میر بزن به اوی حوالا وی حتی گوری نینه گوری وی ده حتی جنت اوی دوام بکه حور العین وی کو وی منطقه ایمانی بیره هبه او جنجی بزن به کو جنت به میره وی خوشه او جی غلمانی وی جنت بزن به اوی وان فات فهیا سیدا گویا تشتی بسيط اوی مزنه که امشخورا اروپا کن مدل لا اروپا زواج نمایه ها اوانه کم ده زنگین مال وان هره او اروپا %1'iye %80-90'ı likuçaya evane %40 maj %30'ı Müslümanı ve derine göçmençine ve der ya ev manal ve deri yürü ev de mecne özgür kır emni kar tekne mali istatistik var per sıkıntı be hun çuma nazavujun Suriye ve direk mereki karbaz mara hakimiyet ederke ve kuhaytil meke hani ev jmara bas sahip tüneye ku atışki diybeş mekade Diyarbakır mesela Türkiye meda kagalo pur hakkar jinal kutekirin veya Kijan şehir polisine خود خویا جنیا خود برده و محکمه ما araştırma کر Türkiye istatistik esine göre İzmir'e. Enendik jimuşe. Tüveki rahmeti babı xu mesamedit. Me peşe xu ditin me evare bu diya merhasız nere babı medgol Allah herin nikaniye diya xura ave binوارن. Ez babı xu tevd şun dani. Hadi sedego qawamune mer gereke asa peyavset ve en kance ve ezim ayla xura başım. Ama pirekşi gere bizan be pireke. Ve istatistika ku ego sedam yani en kesin ku zedetir je pireke ra hakkı mav duxwaze yani ev kesimi ku merv edi zane kine betir lüeder disa hakaret pireke te girin. Betir te Danimarka kadına şiddet %56'ya. Tuhafmam. Avrupa'daki tamamı ülke Avrupa %33'ten aşağı tüneye. Boşanma hendik Yunanistan'a %9'a. Geri kalan ve de her en fazla kadın öldürme Romanya'ya. Böyle. Yani evi güzel şeyde bu yani evan tabi peygamber diyor kullukum ra'i ve kullukum mes'ulun an ra'iyetim. Evvel eseri mes'ule. Kami mes'ule bin geri kalan am çi haber diye boşe. Ev de hakkı ailede kanç bu fazla kancı olarak be devam kırın. Gerek jmera örnek baş bine var. Neyse İstanbul Sözleşmesi neyine? Böyle. Din böyle. Eğer ki em İstanbul Sözleşmesi, eğer aleyna tilki, eğer kadının beyanı, em vana bilmeşin, dev zaman de şu Fransa meşey, hali ortaya. Açıkçası diyeceğim, efendim de Avrupa Birliği'ne uyum. Bila viyaj menakapinin, Laura eve İstanbul Sözleşmesi Avrupa ülkeleri tamamen imza nekiriyor. Şual yani despeka İstanbul'e. Yani gavuracı bile kabul nekiriyor. Gote eve bixiyeti kabul nakın. Debme şimdi xabadan deşe derler. Seyda Mela Hasan ezvej ve pırsım edi muhakkak evci mümküne edi yani hevberdan jihiye u telaq jihiye pişra henek haqiqi dertin. Yani arası evci pırskirek problemek mazın Türkiye. Laura min çen habera rehend زلام دوی از 6 ماه زوجاندی مامه و سریا 10 ساله ده از نفقه دادم yani جدوی عمر boyu nefaka lazımmış bir kere. İslam çoğal ve mesele dinle mesela nefaka. Yani hukuka İslami da yani hukuka İslami da yani aile hukukiya İslami da kava damaku son çare de cehev berdan da ellezî elbette ki avana ev pire kahane lugor hatta sınırı addeho addevi ku çar mevu deheroce eve çağı evet mala kuda bimine maleci dernakeve hem hakkı sukna icraiye hem ci hakkı nefaka sermeri heye her duci yani çar mevu deheroce eğer hamile be pişte çar mevu deheroca ku hamlavi beyli bu eve çağı hatta vad'a hamlahu u addeviye كنت بشتي حملة مثلا نفاصة خجي إديسم بميني يعني دخانية خدا بميني نفقي ويجي السريبة بشتي نفقي بالسريبة البته كي صبي جدير هاي إيه بتشاقي مالا بدر كذا فقط نفقة
ديسن ايوي حتى مدي صبيه خدي كرنا صبيه حتى كو صبي بدي خرابه ابي اكو بشن حق الحضانه ها يعني حق ما ذكرنا الصبيه خوي كرنا صبيه ابي ديسن دوامتك حق الصبيه خدي كرنا صبيه ما ذكرنا صبيه مصرف الصبيه ابي ديسن لي مزلك قبل دما صبيتنا بلكي من خلت فهم كربه سيدي وقو سبي حق بيريكي اخي ظلامه صبي حتى يكون محتاج مثلا ديبه الشيربه ابي يزورون ليش خو بديرايه حقوق الاسلام دا طيب ويداجي علماء فقه السربيه باريكي جهفت قتن اگر حنك دبجن حتى حفص عليها لو بها كشفه ادي اسم ديرا مينه بله بشتي حفطان البته كي ولد ابكي بابا بابا دور داجي مسألة كي بجي اگر كو كشفه ابي مخير ديرانه اگر لو باش خو ابي دانينه ابي بابا بابا خو فهمت كي اما بشتي كو محتاج همشيرو خدي خدمته ومذكرنا صبيه ابكي نمينه ايدي نمينه ابي الجور ياش صبيان دقاوره حتى شاش حفص الله بشتي شو حالنا صبيه بابيه يجري بيانني يعني بشتي عده اگر زاروك تنبن چار مهو دهروجي حمل تنبه زاروك تنبن حقي وي بيركي السربي ميري نامينه نفقه جنامينه تشتكي جنامي رياوي فكريه شقره هره ان خدي حتى نصيبك دي جرا بك ويقت البايله خمينه بله وقت البايله خمينه يعني شمكي انا ارتق بويق ان عقد نكاح تلاقي دابيا ويهات براءتها رحميجي دي شارما ودهر وجدت شيبو حتى دائما شارما يدات شيبو حتى شارما ودهر وجن البته كي شبه إد مال خدا بجي واشترى بجم شخاني جدرنا كبه واشترى بجم إنا فقي ويجي بدايني بس تبي أنا حقيقي بي لسر مير ناميني أفتوان تشتيكو فيغا فاناتكن مثلا حتى سوريكي دريج دائما معاجة برنو فلان بأجي صبيتنا بجي تابكيا أبيا يعني الجور منطقي خوش ولا هناك تشتاتكن باشيت كمنا فرقي أو فيجا مثلا دودا بلكي شقا زمانك وهي في تشتهاني بلكي جمهورية الفردة أما حالي حاضر سربيا بيا تارتش ما قنوسو شيء صالة إيجابنا حق نفقي وبيركي حتى نزوجت دايني ها أبيا جي تشتكي البتكي يعني عدالة سياسية حق سياسية الميرية برحب إنسان برفيا بقالك مقدور دبن قالك مقدور دبن ها كو صبيد اورتي دا هبه صبي هال مالا ميربا هال باوي به حق خدي كرنا وي صبي البتكي ابي مقدار كي كو قاسم مثلا الجور عرفي بالي به صبي كي بقى دو صبي به خدي كرنا وانش قسم مصاب جرات بيت الجور اهلي وقوف في تثبيت بكن ها بيداين ابي الباوي بجي مصرف صبي كل باوي بجي ابكي يعني ابي نورمال يعني هذا دربي ودا ابي تنا حقي عائله ابا ايجار تشريكو او تكن طبي كي البته كي الجور دوجيه خدكن الجور حسياتي خدكن جمره الشو نظام كي تنا هوسياتي وانن بله خد جورازي بس سيدا سي 4 دقيقه ما يجبو به سيدا ادبس قونيه دا انا مقاول بكم اولاي يعني مرتبيلنا نرى تشكي بنري tam cenayet faham kirin. Seda fakir tişki hoş kot. Ama evvel fakir ام مهرقی که کمویا راکر ام مهرچیه بری زواجه کاربه چقدر بازار خوبه که کم قلندیه موان مهر راکر که میرکش ناخو برده قمر کی قرآن بجه وبداره وبار دوا و زیر دا بداهی که موان تبارا کری مثلا نفقه کم خبردن لورا سقنتی هیه هم بری ویجی خبردن مثلا انا حق صدقه حق نکاح خودم حق نکاح هیش خو حق معفوزه معفوزه سیدا دور دا ادبیات بجم قالوا ام چقاش بجن ای پری زواج دا مامه demek ya çum kume sar kalem kum sakin me mehr rakiriye bak dizavaca %80 mehr tüne vermiş tüne yani hemen ufaktan tüşteki mi go ka dahabat mi go ka temera qizawi çıkan hakkı merit küme qizik duaze ve babi duaze garav beje medi sakini babi qiske go aynı gotna babi go seda xudeş tarazi qizaw froşum bak ما سيدا قلامي سيدا ما مشغل كره جوا از تزان ايريه اما عوام ايريه كما جو قناع حرام جوتي مهر حرامه نقول از بحث فيها ناك بحث مهريدكم
حقی قیزی که اوی حلالیه بوی مهرید به بپرای سر زیر تی دو قسمه مسلمان مثل هیه نه برکی انک نزان هبن حق صداقه از پرت دامامه پرمان ندانه مسلمان جا مثل امریکا شرکه قد ادویت مثل قبول نکم از دل خوب بازار دکم دور داجی غدریت کم ملایم لكن كيف اخي اما حق شيء نقول حقي شنو كان بيجن بدي ساكني جو غازي ميك بس مقول تد بيجي تشقال قونا قول اخبرنا بالك ايش كيقول مقول تد بيجي تشي قواز كيلو كي زرد ما بوكاخو في بوكش ناتر اصلا مقول تقبل كيسه قواري مقول برا قوها مقول تا كيلو زرد بوكاخو وبوكش شمال هي دعوتنا كي شمال اخو شو جامي كيديد قولا بريز بدم جامي ويا شخو عرباكستان ويا دا بريخ ويا دا ويا هنداكر روى دعوتي هات وتدي زي براتوننا تبيجي تشي قنابه olmaz امگو olmuyor mehir de olmaz yani tasarrufa ve mehremisi tamamen aydi pireki ve lazım bir. Ku mesela mehri ne zanıbın? Ku mehir çıkan mühim dedim ki ana çıma badelemiş o resmi nikah önemli. Çünkü ve mehri korumuştuk. Am korumuş nakin. Askam deha misal bini malum ki yaklık gunt hat bamın. Go sayda mı go qazın bu kaxu berdi. Go xeyre go tuje bir şahademe. Kuruçuma meh sonra paşin gole ze bazne ders yaxu go baz ders de bir yaxu bas qabul nakim. Go mehravi bu garim go maneviye. Ya uça maliz mala babe xwaniye. Aynı gotune bir ezdi bejim. Ya mala babe xwaniye çiyem go. Mehraviye haqiviye كل عالم نو كاك ام دردي خوش گره بيجن ام كان گزارم كن مد نوا جوات ده حق بيرك كوچيه مهراوي چيه حق وي چيه ماجا راكيه قلت چه ده مثل ده سه بازن هم ده چان مهر سر مرته برني تاقي كومبلي بيرك هنا قاك ام يات تبد بيرك بيك ده وي شعور ده وي بري خوش خرا هلدين الا ومر فابخ زمان كو برد ذات احتياج نفقه نامينه ذاتن هي ايكم دزوجه جزانه او سبه چه بده جناخو خواهی که بردان کی چه به ایکو وی دستینجی بزن به سبب کو میری و برد و اجرا چم که به هر کس حقی خود tam دزانه اما نزانه ایروش نزان به چه دو ایرو efendim işte go duygusal kanunlar sakla kanun tabi başın bir duygusal yani zamanı men ama kimin bilir de çünkü gerem olay bütün lebnerin yani iro pireke velate me de hakkı mehre da çıkas mağdurdu be Kutte berdane çık acel kuçadım yine. Eko berde zaten namus duygusu en lavanda permame de baba daşkun ne bu maşku tey hadi beja da kubiya jmere khurabi biya. Ki Kur'an de bir pey gıybet ne ki je khabana az ne kan van konya van tavadı ki jmere biya serbest ego kumada ki kanun zavat çevi kanun devlet da tezda yefedu nabe. Bale. Şu derdeme jibu devambuna aileye jibu kim kirina hev berdaniye u salahiyet aileye şu pray haberdana meserveye lebeli henek örnek u minak ji toplumu yani nava merv tamamı beje tev avhanın haberdana ve şu zidayet. Xude jwarazi bem her navbere ki pişra inşallah medisa devam kin tamaşavan telefona bilsam ve bu deman haberi inşallah. نیجا برنامه ددومه برنامه روجوا جواکی me aile خبر دادا سیداین هیجا مل حسن براخ و مل فاتح یوقش میوانین منه سیدام بریا برنامه بریا نابری گوتنا به بلکی کیم زمان دابو ام سلام اول جوات اخو بکن غیر ام تماشاوان خو هیجا بکن Türkiye çıma önemliye. Az bir bejim hep ederim. Demek ki değeriş halifeti alema İslam'ı bırakır. Beni. Halifeti kiri. Mazıntaya tamam alema İslam'ı kiri. İcar depeyra işte kuca sayda çancara ani zaman dahki devlet layıklık ve sekütülizm da dema avula belki de tebira ve naybira ama dit tamamı medya ve televizyonu لسرچه دسکنی işte ya hoca ya sakalliya ya tezbehliya roleki pis ne hoş dane maalesef digo işte ya sahtekari dikir ya kalandistan ya dalavere dikir vaka işte digotun mesela Şaban dikir inek Recep dikir ibedik vesaire vana avuli hedef kir başarılı bu dema iruçiye yani adxwazim ki bir tişta devam dike yani esere degiş bir ne önemliye ama reçiku düzen devam dike. Dema iroçiye hedef iro aileye. Tu çıka televizyona belki.
نبینا جن و میری کوی چاب هبرا بجین دوام بکن تو نیه کوی چاب وی مال خراکن هیه کوی چاب مال خراکن چاب وی وام هبدن بردانه هیه yani affedersiniz birek jibun efendim میره مجمع حزب که ده چاب یکی درا بویا فلورت که او نشان ده کد دین مدا دبن دیوزی کتاب ده بجا کد دوه ده درزیرا درباس بو او دیوزی هر جنت هجا yani ümid ayıbla cennet tunne be evya vakat ki purgoş esabiye mel mali kâder bistinin kardeşim bav ilo çat xabta şebeke hatta ibare bav terdike xabata wina deji diçe maç sebi her okul şutune televizyon jivetke hatta ibare programa eve de peyra beni viya gavet tezekkerin ya Seyda got ya İstanbul Sözleşmesi ana göre dineme de ifade pireka hep ifade yeki mire. Çıma? Çünkü pirek duygusal. Az basit örnek işterabinim. Gava ku pireki vara mali, ku dis ketve mali, ku havar daxil dölek bukuşun. Ku zari gişne dus yale qisn, kviya go jibuna xodel men naxin, tadiyama pirek xoda ve şey jibuna xodel naxin. De dakabet go bukuşu, yo jibuna xodel naxin. Çıma duygusal. Gava keterse, ket sınırı, ket işte kema nefsacı beje. Ama mer nefsane. Daha önki oturaklıya, daha önki düşünmüştü be. İyi o da be şey, de be ifade pirek. Ya belki pirek derev kırna kardeşim, derev kırna ke. Dereci got, heval ki jmera got. Ve nefsancı. Go merik hevale mine, jinev hevale jina mine. Yani mal çavatte xarakın, İstanbul'da çay yuva xarakı diye. Go arok yapsaydı şebeke kaypilek hain çan civat mevat yani dindarız ya ne per nevqas yani çünkü bazı hakkı pilek miraka işte eşit meşit falan kayıt kafe pilek de cidbe go yapsaydı şebeke set açtım ki bu garajrame o gomgo ben nefs derece ne ki guaram takat yani melhef derece ne ki tabii go seviye mecdu hab seviye mece bu zaman ki piyadar bas uçu go hayvat malışından mali gomgo de şu mala babı xu evana bina der ki var mali دکا پیره کامنه کداره دنیزانه کدام دگش بی قانون دگش بی پیره دگش بی اوی قافه برد چه گویواره ساعت بود 11-12 شب گم دریم پلیس علیه خست خیره گوله نیات ات شکایت کرد گم بریم گم چاکن گوله آنجا تری جنات بهجه علاواتمت yoksa ceza bu. Yani beyana pirek. Beyce pirek ata beyce çe gam çak demi herın benne sığınma evi teri ve deri golamçu. Golamçu gojmara gotu dengdar naxi. Golamçu neze ve der gol ber deriş mara go got haber ne di. Go qel wane poli go qel wane ve der go çar beri wanda go wan hakarat ka mazzın gol makir. Go pirek hakaret etken go piraz zulmet go و ساكنين وبيلاك امهات المالي وإدي حلاق داقش بيها وهي مر مالية يعني يشتري أحد شراكة شم حتى يفارش çünkü خباطة مالي سر ميراث فرزة يعني قالرا بيلاك راي أما دكتورة معاش السنة معاش شخصي وراي قرق قرش ندم يا إخوان أما إمي مجبورة ورا بخويك نفقة مالي تبينا ورا بينا ورا çünkü çima jin kara tamir meri xobe ke gay meji lazım ana gore vi xoyib ke ana gore vi jili ana gore havali ana gore deru cinari vi gere vi ezmiş ne ke gere vi havali kemtir ne ke va denge usulte got nejara ko çendeki bar go maqashar nakir bu golam jakad ni go jinam khaydi şu ko jakad ni polis hat tabi go vi aydi go kesin kafir kuşta jina xaberdim go perajne poşpa mukir nakir goja jinik şey boşma mı Guatemala pirakam go digriya. Guatemala xub deste xarak. Guatemala xub işte em gerek evi kanun derketiye em gerek icab haqiqi iman. Em gerek ne helen pirak u jin hiç qede şeyda goya. Ola bad nava meru jin ga ufak terek sıkıntı hebej dahi. Kitabda bir belaj mera yek. Nasıl şeyda? Belaj piraka yek. Bela hardu çünkü çıma bela hardu haber nedin. برا أوهر إفادة حرجة بيرن كم عقل سليم كافي مش دمشي نامشي حاكمتي بك حاكمتي بك هذا نابان دا قرار كي بدن أبيا بدو أبيا عم والهفناك بوشان مش فين أبيا فلاكته أبيا نزانن تمام سيدم خد جورا زيبة سيدم أنا حسن جبو صلاحية عائلة إجام هناك خبر يعني أريد دردك يجبومه هردشة
maalesef sala 2018 li gor istatîstika hevberdan her diçe zêde ve zewaç her diçe kên be. Yani ev tersê hev vana pêş veçin her du jî bû me tirsin. Yani lewra vî hawayê here civakekî toplumekî wek Awropa pêşmeye ev ji neslên nû hêzê de tir ve tê min talûkê ji bo selahiyetê bi hindikayê êkul me guhdarî dikin êku ew ê dengê me bigîjin wan ji bo wan em ê çi bêjin. Lêgal li ba qenaata min fêma ku ez fêm dikim yani gerçekten evê pirsgirêka hanê ji Müslümana ra ji ber ku eleqedarê bi ailê ve ye pirsgirêkekî gelek zaf mezin e. Oyunekî mezin e jî terefê emperyalîzme ve emperyalîzm nevêga ve emperyalîstan piştî ku hukmê İslamê rakirine ji 100 sal berê de elbette ki gazwa xwe fikrî dewam dikin. Fikrî mücadelê xwe dîsin dewam dikin. Dewamkirina wan hêjî digel ku İslamê rakirine Müslüman di nava xwe da dîsin axlaqê İslamê, gelenekê İslamê ji wan re bûne adet û icabında yapî taşî wan dane dewam kirine. Eger sadî sad nebûye jî sadî 6 heftê neba ailê wan da û urf û adetê wan da û di jiyana wan da viye cî girtiye. Fakat îro ji ber ku dunya piçûk biye medya mesela bizim îro iletişim tiştekî pir xar teknik pir pêş de çûye eviya xwendevaniya mekteba jî daha bêtir icabında çêbiye însan jî ji gunda ji qirsalê jî sedî heştê notê însana jî vêga tev hemîd bajara da dijîn û gava dijîn jî elbettekî di wan bajar da toplum ji hev elbettekî etkilemiş dibin ev gotinekî İbn Xaldûn divê însan ya müessir e ya müteessire yani insan Türkiye yani ya insan ki dinava topluma kidabe dinava bir topluma da ya ev tesir topluma bike ya bir tarafı topluma bir tesirlemiş kirne bir tesir kirne tesira topluma li bir kirne bu münasebeti eğer ku yani emli islaha bir işi bigerin Müslümanı ku duyarlığına siyasi şuura vani İslami heye mesuliyete koy İslami bizanbın xudiye çi meşrebi dibin bila bibin avana gerek eviya yani mesuliyete tamamıyla Müslümanı ku dini hassasiyeti van heye gerek denge xul karşı viya derxin karşı derxin ve en pırji karşı derxistinavi islaha avul eve karşı bir İstanbul Sözleşmesi'ye bisekinin Besekinin İro elhamdülillah Müslümana herkesi bir van icabında yayın basına vancı çebi. Serviya gelek zaf besekinin zaf besekinin duvancı ile ser sekinan dinaviya Müslüman bireysel olarak ser aile hoca gerek besekin. Serviyacı gerek zaf besekin. Gerek alternatif yapıdın nişandane kovsabın ku gündem tabirat Türkiye'de bir ya gündem yapıdın şey kırne ki eve İstanbul Sözleşmesi vantıştan elbette ki me rahatsızlıke karşı bir alternatif ki bir nişandane her insan ki bizan be ku devirda sistay ki bike elbette ki roz beraber seribiş. Böyle seribiş. Avan her du caniban gerek Müslüman hemmi herin bahav ولسر bir mesele hani biya bükün rojef. Biya bükün rojef. Yani gündem o lisser viyacı icabında bisekin. Hele bir İstanbul Sözleşmesi pırpsak. Mesela İstanbul Sözleşmesi gerçekten gayavan toplum aile bir kadınım. Yani tişti kumayeci bidin kadandını. Tişti kumayeci bidin kadandını. Ve en yapı taşıya İslamici viyaya. Çünkü zaten hatta ku aile hebe, hatta ku mefhumi namusi hebe, Müslüman disin icabında berbehverin. Şu vakta ku çekirdek aile hata palşandını eve çağıçiye bireycilik ku dibecin ya liberalizmi da bireycilikeye. Ben merkeziyetçilik elbette ki de Avrupa'yı da ilo liberal mesela zihniyet duanda hakime ben merkeziyetçilik etiye ön planı. Biketiye ön planı. Eviya halen tuhazın ki bir liberal mantıkaya ben merkeziyetçiliği binin nava Müslüman'a da bükün tatbik. Eviya ruhi İslami rasadi sat ters. Abi münasebeti Müslümandır. İslahı da lazım ekul karşı veya denge xu baş derxin basına xu bir yayına xu o icabında Müslümancı icabında hatta denge xu karşı derxin icabında kesibeki tane cinabe tamamıyla Müslümana. Bine bahev serviya ciddi manada bisekin.
اگر نسکنن اوی مسئله بویه وای بده دوام کرنه اینام بش خدا او مسلمانی که پر بجه از مسلمانم ادعال مسلمانم او تشت ایوره برداری ویجی بسکنه برداری ویجی بسکنه پر حب آیلی ایجابنده اصل زاده هنک مسئله پر نخوش ایجابنده نواده چی بو که ما پر متاثر کرد اوانا هنک اویاری نجمره اوان آیلا دا کوبان تشتا چه ببن حالی لن توی آیلا همیجی چنه جبو في مصيبة في بلايا مظن همي تبيوان جبو فيها محكوم ببن يعني يك أبيك إدوان جي مسلمان سر أيتما خو جرك بسكن بأيتما دولته نسكنن جرك الصابية وهي وظيفات دي وبابي شيء مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هر يكجوا الشفان هر يكجوا مسؤولية الشفانتية مالا خنه مسؤولية الشفانتية شنو بيقى مثلا تو ما مستایی از ملای من ملایم فهمت کی؟ ام هر چیزی نکارم بدن زارو کی خو اما وظیفه ما اوه کی ام زارو کی خو رهبرتی جوارا بکن بری وان بدن بربچوره باش مثلا اویا اصلاح سرویا زید بیجم ابن خلدون تثبیت کی وی ضعف خوشه دبی کی لسر قرکتر و اخلاق و ادب انسانا ایسابیا قركتر يا بيسيا وان ادب وان حيا وان كو بيغرتني وياخطا بعكس مفهومي بيجي ايجابندا كو نيغرتني سي خصلتنا سي خصلت يا خصلتك البته كي ديفيجن ارسيه جينيتيك بتعبير التركي ديفيجن افيا صدي بيستوبنسي تاثير سرسبيتك يا خصلتك يجي بيجي لسر قركتر واخلاق وادب انسان ام جانب مثبت بريفيجن بيجي البته يجي ايتمه مراد بأيتمة دينية يعني دست بي كده أيتمة يعني تحصيلا ديتنة زانينة فهمت كي؟ اوه دو اوجي بيستو بنسي لسر أخلاق وأدب وقرق شخصيتها صابقة تأثيرها كي هي مثبت أم جانب مثبت بيسن اساسيان بجي شورية إيجاري فيغا شورية سيستم كو مثلا فيغا وان مكتبة يعني كو نشان ده كو إيجابندا قرما ايتمه كيويته دهيه ناوي حياة راتبه قاوا كو نوا آيلا دا صبيه كو حياة برارا نبو دبن ما صدق في حديث رسول الله وكان من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت قاوا دما كو تفدي نكي عار دويقوشي حياة صبيكي كو هيد بهار عمري خدا يهين نو چاوي يفاد ب 15 سالي حياة كو جي رابو شبكة إبكة أوصى بي لا شيخ الإسلام كي بجي أوصى بي عندنا أرتق تكتك كسكي ونكارة بكري نكارة بكري جرد دي وباب كارمن شبكن ويلندر مش بكن شبركي باشرة وظيفة هر تش دي وباب نكارة بدا قد يخو أما وظيفة دي وباب ويلندر مش بشبرا باش بكي إصلاح فيها ومسلمان ألترناتيفا ايتمد دائما لسر ايتمو تربية دينية أولاقو بسكنن سري باش بسكن وسكناندنا ايتم يجي براني يجي ديني خدي بوان بدنا ناس كرنه صبيه كو ديني خدي ناس بك البته كي بخدي حياه اسلامي بخدي تربيه اسلامي خلاصي البته كي اخلاق وتربيه دين دايه ابياجي مهم والله المسلمان كو حياه وتربيه ابن ابيا شيء بيري جنابه لازم المسلمان toplu caddesi kudarkın veya bugün yani öncelikli evleviye وظيفه خو اگر ناویا نکن خدمت هر خلقی را بجن هایا وج آیلا و نینا مینه هود بینن کو آیلا وج دستمان شو خدا محافظه خدا جو راضی به سیدا من سیدا مل فاتح ونجی سر صلاحیت عائله بلکه هنک سر وظیفه جنو میر لهمبری هف ویج کاره سیدا باسا سوسشپر ایتمی که اجن جبهشم دبی السبب كالفاعل بله یک به سبب شی اوجی قاصد کری جزا جره ایروز هم خبردار هوا ساغا سولا ایجاب ناکن بیشن یک ایروز ایجا سیدا پرخوش ایزاکر ایروز artı İslami bir yayın kuruluşu yavaş yavaş tencihane vakaya بیشن فقط گوتینی کرمانجا دبی داسکی به دالکی نکاره قارشی ما دالکی هی بله دال yani داسکی دالکی نکاره دال پل önemli قالوا اگر کو ام اذا yani کو ام ایروز de hakkı İstanbul Sözleşmesi yek kadının beyanı esası do yasa kadının 3000 sayılı yasası se
aleyna tilki çar ki evana el haya'u şu'betu minel iman ve la haya ele ve la iman leh de beje. Ku haya perçekci perçe iman ye. Ku haya rabu bitti. Ama her çarmada direkt hayaya düşmanlık yani. Ve ek ilo sebeple rasteye. En vana ilo siyasi olarak, medyatik olarak em ne bin yek vücut kem karşı veya ne sekinin em bejde hevane şare diye em devam bikin em sibek kaydı şeyde ve peş ameci alakateci emeci van faala qasima emci mesul beben. Yek. Ede dua sayda bası eğitim ekir. Eğitim ve öğretim önemli. Öğretim male Müslümanı. Tuhazi bilal bal Çin'e beşi. Tuhazi bal kedbe. Öğretimin dini tüneye. Ama eğitimci dinsiz nabe. Eğitimci dinsiz nabe. Öğretimin dini tüneye. İro bir fizik kuralıydı be. Bir çıda bela be. Eviye bağlı öğretimiye. Ama ahlak bir eğitime. Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye ecbuna ahlak bedim tamam kırım hatıma. Ne o sana? Şu bu ahlakı kanca zaten başka miskinat ya. İro lazıme ku em madem ki em Müslümanın madem ki sermeli meclike bahsa Kur'an'e bahsa din bahsa gotneme kurma cakını ki bideh gotunay. Ziya Paşa gibi kişinin aynası iştir. Lafa bakılmaz. Laf ne lazım? Kad hakkı ahlak da ecmerat çıbike. Çıdı bece. Eğitim dinsiz ne var? Öğretimin dini tüneye. Ama çünkü öğretime. Avrupa'nın ilacağı şeyler yani en muhtacı Avrupa'nın müsbet ilmine, fen avine, fizik avine, öğretim avine. Öğretim. Ama ahlak ecmerine lazım. Me çekiri kabla bejin me dinava kaydı Avrupa me dinava kuda teori fiziği çekirne. Teknika Avrupa me çaniye nabakı. Ama Avrupa Sözleşmesi mani nabakı. İstanbul Sözleşmesi ki Avrupa kabul nake. Mani nabakı. Soni kuda vehre. El haya şubetu minel iman mehacir rakiriye. Peçek mani jamrat ke çab meşe. Bale. Yani peki bir evet yani siyaset. Yani mesela siyaset medarji serve mesele. Gerek bisekine. Yani madem ki kumme çava ya evvel pişte me tava suar bu. Hat ve nokta ki ilo lazım el istiyeme tamama farza. Bale. Baidina çünkü em tevdi mesuliyeti alana. Em nava civatu cemaata gayre mego ehvani şara bidin. Mego via hiç olmazsa bilemeyice bu Kur'an'ı. Mego bilaj mera alenya tilki teke pireke mera zorke mera teke örnek beja a model evejwara. Seçar daxime maya seydan. Liser vazifa junu meril. Az hadis ki adwiş dab hadis ajaze bejim. Ha ku em ana göre İslam bemejim. Vallahi tişkoş rahatı. Ka Resulullah aleyhissalatu vesselam gotiçi hakkı pireke da. Avi pirek ben Resulullah Ebu Hureyre'te rivayet kirin. Diyor ki pirek روی پنج وقت لمیجا خوب که زمان حج نفاذ خارج با خدا چقدر امکان دای پیرکا او که ناموس خو محافظت که الحمدلله دی خوش که موسا هنک ولاش ما پر ناموسی تر محافظت کن او که ایتا امر میره خوب که bitti را قیامت جنت بری تمام دریا حاضرن رسول الله علیه السلام دی دکی جان دریا خوازه بلا دوته کبی کی جان دریا جرا دکی جان دیت خوب بلا دوته کبی Ser zilamji. Ser zilamji. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyecek. Gisara mı harabu? Ey insanlar! De hakkı pireka bicibinin. Riayeta hakkı pireka bakın. Bişefkat, bimerhamet, bihaskirin muaravalti bakın. Yani ya çünkü ma habiti çek ben malahu. Kuta deri khu vekir Esselamun aleyküm. Hadis de böyle kupire ki mere beşara hoş değil ve ki kupi merci beşara hoş lejra gonher çava kumer seri kuduşu av biçara bakaraja te khari usa gunima te pakış kirin. Bəli. Şirke hoşkay. On de ve hakkı van jbuna ku hukuki van cibiniz khode bitirsin. Hakkı van çe cibini var. لورد به و ترکیه کویت و امانتی که خدا و سناب خدا و امانت خورا قبول کرد. با امانتی که باسیت نینه ها المنافق علامت ثلاثه به علامت منافقات سنه یک چیه یک امانت را خیانت بکن.
امانت رو قیامت خیانت منافذان جوان چوانه جوان رو قیامت جهنم ده شیطان جو داتره چون که گفت رسول گفته ده حق پیره کدا ها گفت امانتی که خدای الباوه و ناموس وان عفت وان و سرنا و حساب خدا و سوز گرد خدا جوار حلال کرد حق پیره که به محبت حس کرنه حضرت عمر دبیجه یا دبی هم هاتی مال پیره کن که حلاقی وجی کی جا که اگر سنر بوجی کابینا فرکه پیره که تی سبیت تد نره المالات تد نره زاروک تد نره تج حرام محافظت که جلت تد شو یا هم هاتی باکی سبی که خو عاجز بو او دقیقه هرس بو تجو دقیقه کم بکی حتی بینا ویدرته بله اما این زمان داجی رسول الله علیه الصلاة والسلام ده حق پیره که گویی چه گویی اگر کو انسان را سجده ببره من وطن ای پیرک هنج میره خورا سجده بن دیما عایشه پرس کرد یا رسول الله حق جنا ان پر حق کسر جنایه ان پر دبی امیری وی حد عایشه جا پرس کرد دبی حق پر حق کسر میره حق ان دبی دیاوی نبی جناوی میلو دی بردای کچادا قنزان دیما کال کویتنی اما جن چما دوردا اینجا بی detay هست لورا جن حتی نیک 15-25 سال هيك نبدي يعني هنكي حق شرهنا دويد دمدا كنت عمري ميري خو بك ميرجات بك بشتي كما زمو اجاره جن دكرات بدي يجب زاري بكوري باب سرسري خو جهاد بني بيدي وداي خلاص ما تبع راضي بيشا رجو راضي بس شاورات سيدا ملا فاتح سيدا ملا حسن سر شاورات بخير ومزم ان شاء الله امين تماشاگران هجا به هفته مفسیدین هجاره سر شمال باتی سر عائله خبرده انشالله جبو تماشاگران مجی و فیدوان خبردانه و نصیحت هبه حتی هفته یکتن ببینید خیر و خوشیده امانت خدا بود